Nilip ahawar prekjam adi malong mesin pen sang tigi projok kana hok do pikhangja. Sumila rong hangpi lapin dipsika sai kia tumpan apran kidam nanga petak RYE tumpen kachisonga sai kideng. Balipathar lem sa tumpen NFRC asang kiron. Kardom, Karbi prime time along pen nili resingja indicator pi non bertang tompen arjutha. Nile baha barangkang prek jamalang royalong akeli misin pen sangti ki pur kang tonte derjok monon phiaw we tum hemrit ke chikim pen chinglok prek jamasai kachuklem jiaphan kisung kachitong jia berta pherang ki pitor teron pen bertang pale. Nilip ahawar along pinangan langroy lang jengdo lason si daigrong kaliani lapen panjana roy hei hui pen sangtia kili ki phur kilit thuppe ka jok sangtia along ta ki iktulong panjana langroy along non anta mesin pen anibang ta sangti phur bomda sangti ki phur kang tonte de rajok ilitum phan kan hok thei tan khangjang lopusi chirok togara tumpen ningje mesin pen sangti ki phur ajok langroya rai long le pinang anna hokdon non laso ting jongsi sangti ki phur intonti ploti non ningkan hini ki thoma phi pen lote Karbi anglong akhi kiber jang ring thetan loputa rat tumpen ningje lasi Karbi anglong termas council tum midule langbom pustame kirangji awe tum phan mathara lahai ki klem pangton ponasonti mesenji puta nilep ara tumpen chuningri Langpher constituency ke parlo wolong komaji pini RYE Bukulia district committee atumpin Sumila ronghang pilapen dipsikha saikia atumphan apran kiram chiklojon playing eta phita non puanta kangsamria puthak kachesonga sai kidenga perta phrang ki rostom tongpipen bertang pale RYE Bukulia district committee kachesonga sai kepi duponalong RYE songja thorom sing rong pharpen lamthe ki jaipon ke POCSO Act 2012 IPC arona tengpen kangsai padonangji longkomaji long niltung la Bukulia district RYA ahin pen niltum la Sumila ronghang pi la pen dipsika alang litum kepho labangso futhak niltum pinian ciklo jon plengalo pusitame government atum non ananta ciklo jon pleng dat afit pusitame labangso inquiry jiaphan mate labangso pokso labangso aron Apteng ben alang litum kang sai jiaphan nanta alang tum RDPP lasinil tum alang sorkar phan lasinil tum piniani kon Kalitang Sumila ronghang pilapen dipsikha saikia tuma hem sorphan sorkar pen lak inkoi tangka kirap piponang jipusi mailong ningjepon Balipathar lem sasai hemlong pini ada por phai ke papor pen NFSA additional asang kiron pona berta phrang ki bisnu lekthi pen bertang pale Balipathar lem sa chairman Kison Bay pen kachepehem phupo na mailong mai ke phalam the klardak pen lem sa chunbang Samson timung pen pachini pon Mailong aluhi sarpo manpen suru pathar VDC chairman Riso Singnar manpeng aluhi manpen suru mathar mandal BJP mai phulu khiram rong pilapen dealer sub dealer tum chitong dunsi akijoy pen sangkiron kapang chenga sailong RDP dun pini sangkiron ponahut sang kichuen dunatum kidu kaching haijai pensi sang chuen dunudi Kawi phang chopi ningkan ki thom susi anukang thong ame ka chichar lapin akenglong kapamek luojok kidam tangar ni pen si chilang bom lo bonta si ka chilang thuje phan tangka ka bedejok kirap ka chohang
Dokmuka Ampukuri Kro Rongasar Klingsar Krosar Pi Kavi Phang Chopia Phan Si Kachilang Pen Akhia da Doanta Chipadatlo Bonta Kiso Kimi United Pen Si Kachilang Chipan Tangka Kavida Jok Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Long Hang Phan Kirap Chu Hang Lapen Karbiang Long Long Kithi Kiding San Kurarat Aning Kimi Pen Kirap Tunjia Phanta Rongasar Klingsar Kropin Kachuning Ripado Nang limen ke kelapuning nang limen ke Klingsar Kro. tela non la sarpi bang ke komalo ni Nili pailo. nang li pailo di tela kisu komentu azir penlo azir komentu penlo kisu ke So ke ningkan thon ne dolo. Jelang bom majarlo cel lockdown ta dokok pen la pen amat. Ha posa ta ka velo. Ha lockdown ta nang cheng lock. La pen amat nili tumbang e. Jelang abai sai. Celok le delo. Oke. Ikhita ka velo nongli philang ka dam lablo. La masi ini ba salah oke non dak kopia rong lo tela dak ha Ampukuri Krorong. tenang li bang ke dak rong sar pia lo ma Lalo. homosti bang ke kopi homosti ni Mahamaya. mahamaya di tenon la hai kisu ka chilang ye phan non KSC Karbiang long Thomas Konsir long aphan nangli kupilo ko mane phan kachunung ria sondo ma ko ma phan sinangli kirap ka hang ipo Nila sorong hang pasang ta. Ningki Mibin Kirap Kipi Dunjia Ningki Hangatum 7086210484 Lapen 8134063572 number long home rate now. Don Malam so por phan Berta Mong Ton Pansna. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Choral hoy pokchukor jinjin ta nangna. Igar koi bong manai wangsarak thane pokchukor ong. Pipo na bong. Pipo lote. Igar koi ni pokchukor lote men do nang nam bidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la pubunan ke. Dam lang no hi ki long bang puji mini. Pokchokor do wai nang pidun tha. Lada ke tok 24/7 open pu. Zero anteng puluman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo Lahan lo Alon Medical Store, Icheng Si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy rake 24/7 ing pu lapen ajar adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kelong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame humrig non. Anso se kachini jiaphan aber kipia number along humrig tame. Dihina mopi putat berta lomang tulo. Motor kate warabang Firoz Ahmed ningkan hini susi kitni kisu kacholong jok se kachilang jepan kirap kachohang. Difurong ihang hidi along kidu motor kate warabang Firoz Ahmed ningkan hini susi kitni kisu kacholong jok kisu kachipam jepan si chilang bomlo. Bonta kisu kimune de jok kitni larnang je pusi doktor pen pachini lo. Sita tangka kadure de Firoz Asar pisi kitni ki bidun jepan sisiglo. Sita mi kitni kilar pan tangka kabide jok Karbiang long Autonomous Council CM Tuliram long hang pen kirap kilong jepan Firoz lapen ahem tung pen kachuning ripado Asi ke chilang mate ni fan. Ti ke chilang ye phana putha am tumke dure do lasi. Alang ni phaner bi ar jupo. Kitia pura kiba bemar paisa. 2 বছৰ পৰা কেনেকা হৈছে এতিয়া তো কি কৰিব লাগিব ডক্টৰ দেখুৱা পিছত ডক্টৰ দেখানি ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিব লাগিব এই কাৰণে আমি গুৱাহাটীত যাই নেপৰত আমি 4 মাহ আছিলোঁ আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ তাত ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত মানে অপাৰেশ্যনবিলাক ইমান ভাল হোৱা নাই আৰু ভয় লাগি গৈছে তো প্ৰথমতে আমাক কৈছে তাত 2 বছৰৰ পৰা আমাৰ ল'ৰাটো কিডনি ৰোগত ভুগি আছে এতিয়া আমাৰ হাতত যিমান পইচা পাতি আছিল চব শেষ কৰি আপোনাৰ ল'ৰা কি কৰে আগত ড্ৰাইভাৰী কৰিছিল এতিয়াতো আৰু নাই আৰু 2 বছৰৰ পৰা ভুগি আছে
যিমান পইচা পাতি আছে চব শেষ কৰি দিওঁ এতিয়া আপুনি কি বিচাৰে এইটো? এতিয়া আমি কাৰ্বি আংলঙৰ চিএমৰ ওচৰত ৰাইজৰ ওচৰত সহায়ৰ হাত বঢ়াইছোঁ যদি কোনোবাই যদি আমাক সহায় কৰে যদি তেনেহ'লে মোৰ ল'ৰাটো মই বাহিৰত লৈ পেলাই যাব পাৰোঁ আৰু বাহিৰত নি চিকিৎসা কৰি তাক সুস্থ শৰীৰত ঘৰত লৈ যাব পাৰোঁ Account number 07470102133370 lapen contact number laki 7002619485 henlo. Karbi prime time kila pansi kang ton poiklo 2 mi thagmi kurwang thu.